Ya Allah, jala barak telasen. Abah milah raja. Sampai setia, tidak kelar ngalain yang tua. Jelas telasen. Menjak kaki cong, tak tega kok ngabasakina. Iyalah barak telasan, tapi penting kok tak lagi salinan. Di napa sabar kakek Jong. Jong di. Iya Pak. Yang lagi rokok lu kok Jong. Mau pesen Pak? Tapi ya ki panas Jong. Di nadeki lo lemah-lemah lo. Oh iya Pak, ada Pak. Di nang kok ki antar ka tat kombang dulu. Oh iya Pak. Dekire ngabuburit terakhir. Jadi sepeda harus kinclong. Malewi ciwit do tertarik. Apa kelar dari senyum? Ini bah bingung. Alam pi mare meli. Hari usah nelpon Inang gue, bah berdiskusi tempat senyum. Lo berdi mana? Di rumah, Mak. Apa yang kelaku? Aku yang ngelak sepeda. Oh, ima yun ntar ngabuburit. Kayak mau temui tempat biasa ya. Oke. Ada tuli mangkat tuh, malah tak lem. Kenapa mbak macet sedih? Engki Ustad, cek gula masa gagal di tireng tua. Masa nikah? Kibolan gula tak pada sarang dan sepola yang. Senajan makin nempen di dunia, tak apa. Sepenting soki ya ini. Engki Ustad, kibolan gula meser kakacong. Ikalah parak telasan, ben gula tak lagi salena. Beh, telasan nih, kabenivesan week. Sepenting, soceh anggu ya, kanggu bajan telas, nika pona cokop tor samporno. Engke Ustad. Saya ngaki menabi soal dunia, cak kaca ka orang sesoki. Karena iluaran kasah banyak orang yang selebih melas dari penghentian, nika tak tahu nih keding serona. Engke Ustad. Ngatur sakalangkung motivasinya. Cikul gue lagi paling mana? Thank you. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derem mamat. Kaki mari melek lampi telasan. Mare na. Larang nanti, aku telok sek. Iya mundo iya, kita sama rata.
Pitu benda yadi, sandi gelar rakyat jelata. Mana iya nah? Cering mun telasan tak teman salen. Badan kun ngasakan din tetangken. Ngerawak budoring ro. Tanya mah mungkin di ngerasana. Tinera, malah selak ngekoring aja. Suruh sapo di tandi itunya. Berdiri nak kepi kawan. Iya. Pemikir sampai di kaki mat. Beta le torot. Siapa sih atretan bening seorang dia? Demak kawan. Setting-settingan, bate najis. Ada habitan kaki anjing. Warna kak. Demak aja. Ntar ngabuburit ke Taman Merdeka. Boh, nyaman. Engkau le noro ya. Demak agak kere-kere. Ben boleh. Engkau acualin bentang cewek. Kan ganteng sebadan kaki kak. Cuk kaki dong. Cek. Oleh. Mat, mangkat. Miambu mat. Tahu nang. Engkau kasta, ben kecewa kan celaki. Apa bingung ada iya kaki mat? Tengkana kaki sara gelu kriadi. Bener menurusan tunya, kakira tadi pentinga. Tapi tak lebur sifat sombong kaki jio. Ya mau kaki ada iya mat. Tina, pertemanan kita re putuskan setia. Ini seraga kena markena pak tandi tunya kakek saya jadi korban anak. Tidak apa-apa pak. Mantar selamat ya boy. Itunya sampai ke akhirat.